Poštovani gledatelji Max Sport televizije, dobar vam dan i lijepan pozdrav iz baroknog grada pred početak četvrte utakmice 16. kola Supersport HNL-a između domaćeg Varaždina i gostiju iz Rijeke. Pred nama je, vjerujem, vrlo zanimljiv dvoboj između rasterećenog Varaždina koji se bori za europske pozicije i Rijeke koja današnjom pobjedom može pobjeći posljednjoj Gorici na čak 8 bodova prednosti. Možemo proći postavu Varaždina za početak. Na vrata će naravno stati Oliver Zelenika u posljednjoj liniji. Kolarić, Jelenić, Ba i Stanić. Trojac u vezi Elezi, Puclin i Pilj. Te trojac prema naprijed Posavec, Brodić i istureni Karlo Perić. Sudačka trojka predvođena Dujom Strukanom iz Splita. Prvi pomoćni sudac Alen Jakšić, drugi pomoćni Vice Vidović. Četvrti sudac je Toni Dadić iz Zagreba, kontrolor suđenja Domagoj Ljubičić, delegat Damir Bogdanović, u VAR sobi su AVAR sudac Luka Pušić te VAR sudac Igor Pajać iz obližnje Zeline. Za Rijeku na vratima Labrović, u posljednjoj liniji tri stopera Smolčić, Pavlović i Vukčević, u vezi Selahi, Alvarez i Hođa. Na stranama su Ampem i Grgić, u napadu Frigan i Vrančić. Vrančić na 11 metara, prilika za Rijeku i čisti to Brodić s linije. Nudi se Vrančiću i Prince Ampem na kratkoj kombinaciji, ipak Vrančiću u kazneni prostor. Novi opasan ubačaj i novi udarac glavom pokraj gola. Prilika za udarac Vrančića, kombinacija Vrančića i Grgića. Grgić pokraj gola. Mat situacija za Alena Grgića u 19. minuti. Ljuti se Frigan zašto mu nije vratio Grgić loptu. Vratio Brodić loptu na rub kaznenog prostora, onda Pilj puca glavom, brani Labrović. Pilj za Brodića, Brodić može pucati iz ove situacije, brani Labrović na odbijenoj lopti, prvi Grgić. Brodić petom ostavio za Kolarića, prilika za Varaždin, nema udarca Perića. A onda trk, pogledajte samo ovu brzinu i probleme za Lamine Ba, ovo je kazneni udarac. 45. minuta, kazneni udarac za Rijeku, a bit će dobro za Varaždince ako Lamine Ba ne dobije crveni karton, a dobio ga je. A dobio ga je posljednje sekunde prvog dijela. Trk Andrije Vukčevića i najstroža moguća kazna za stopera iz Mauretanije. Ampem ravno u Zeleniku. Lopta za Ampema. Ampem slomio Stanića, pa da u kazneni prostor i vodi Rijeka 1:0. 47. minuta, u trenucima kada je prošao vlak pokraj stadiona. Matija Frigan je kao brzi vlak prošao kroz domaću obranu i pogodio četvrti puta ove sezone za vodstvo Riječana 0:1. Nova prilika za Riječane, ovoga puta za Vrančića. Vrančić samo vanjski dio mreže. Herrera već na drugoj strani radi probleme bijelima. Herrera dostavio do Brodića. Herrera završio na travnjaku. Brodić vanjskim dijelom kopačke pokraj gola. Povratna lopta i udarac, brani Zelenika, na odbijenoj lopti je Frigan. Vrančić i Jelenić u trci, Vrančić prema Obregonu, Obregon brži od Zelenike, Obregon, vratnica.
Evo prilike za Selahija. Selahija udarac pokraj gola. Dobra intervencija Pavlovića koji daje za Pavlovića, pa Pavlović odigrava prema Obregonu. Obregon napravio pravi košarkaški blok za Vrančića. Vrančić može pucati, odlučio se na dodavanje prema Pavloviću. Pavlović ostavio na stranu, pa Selahij, to je 2:0. To je 2:0. Kraj priče u Varaždinu. Rijeka je stigla do drugog pogotka u 85. minuti. Fantastično je pogodio Lindon Selahij. I onda za vikend i jedni i drugi nastupaju u nedjelju. Varaždin će od 12 sati i 55 minuta igrati protiv Gorice. Dogledamo udarac Banovca. Brani Labrović. Na kraju Vrančić se odlučio za ubačaj. Obrana Zelenike i pogodak Rijeke za 0:3. Strijelac Alen Grgić. Duje Strukan je sudio kraj ove utakmice koja je na kraju završila pobjedom Rijeke, čak 0:3. Varaždince prvi načeo Matija Frigan u 47. minuti, Selahij za 0:2 u 85. a konačnih 0:3 postavio je Grgić u 93. minuti. Pa jeste velika pobjeda. Mislim da smo odigrali danas najbolju utakmicu u ovom dijelu prvenstva. Mnogo značajna za nas posle dva poraza. Nadam se da ćemo uspjeti u srijedu da prođemo u kup, da nastavimo i da odigramo protiv Dinama na kraju kako treba. Iskoristio bih ovu priliku isto da čestitam ekipi Varaždina na fer i korektnoj igri. Mislim da su napravili ozbiljan rezultat, da rade odličan posao, a ja se nadam da ćemo mi ove dvije utakmice do kraja odraditi kako treba. Pa da, evo već to je treća utakmica da dobijemo crveni karton na kraju koji je presudio. Prvo po vrijeme se lomila utakmica, Rijeka je bila gusta tu u sredini, mi smo pokušavali nametnuti svoju igru, teško je bilo, ali uspjeli smo napraviti 2-3 dobre prilike i u takvoj utakmici moralo se to poentirati da bi došli do polovnog rezultata. Nažalost nismo i onda u zadnjoj minuti prvog vremena evo Frigan je izborio taj crveni karton i drugo vrijeme je bilo teško, ali još teže je bilo kad smo odmah na početku primili taj gol i pokušali smo, nemam šta sami svojim igračima stvarno, pokušali smo sve, ali Rijeka je bila danas dobra i zasluženo na kraju pobjedila.